Kadhisha mwenye mno kiwa mutegere Weru TV nontubo kona kanya gakwatana abatu kinde tuchia Weru tha mwanja tie tariki 20 mweri joele mwaka yongiriyele 2025 nimbeto awini wa Kengero. Tukiambiriria ni ati nyuma yora wari mukaririete wa Ombudsman Florence Kajuju kulokiro obisi ya kuthetera magamba ya mwingi. Ombudsman hutuma matheta akirwa ngirwa ukaria na kumenyera nyumo cia kithaka rwa KWS mpithukiro cia nyumo miundene ya Karinende rwangiro irocoketie barua ina kuwa ibakweria bura kuonthe kumbikana ibokendo tira mathina ya kwithira ye kinyamuthia bariwa tayari kwina mbecha irekete kurekera ibokenda kuona antu bonthe ibakwithia bakiriwa na inya wekira rwe rwa stima kurieria mpithukiro cia jo witanara karibari. Ojuno wari mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru wa mbere to Florence Kajuju akiuga nyuma yake kwandikira rwangi irokinda bilesi gukurukira ofisi ya Ombudsman akibaira ibathingatirie gutigira antu obaraba na mathete makoneni na kwinyangiru into biao na kinyakuragwa injogu bakuona aki yao ende ariuga ofisi no nichoketie baro ino na kuuga bakathingatiria kuona antu bonthe bakuriwa ombete kwandikira inya Kenya Wildlife Services baruga nde wiki ya complaint ke ofisi ya Ombudsman tariki 20 mweri wa Januari menya bere inya manto ya Philip ya kareka na nende inya ya ukareka ndele ya kwaria na Wambua ora Eastern Region in charge na ingwete kia KWS ibombete guchokia baruga era ndaugite ibombete kwithwa bakitekeria njo ithangi antu betu na inya sana batwire na ati bakathithia kenda barigeria njoira itiga kuraga antu itiga tuthukangiria bya kuria itiga kuthukangia ila na itiga kuendelea ku interfere na livelihood chanto ndene Meru County na bauchokia baruga era ibombete gutwakikishira through the office of the Ombudsman bakiuga bakaikira rwego egitarete kuraja kenda antu betu batiga kuingiliwa injou na ibawete mantu compensation nonto wonda uyete antu bakathukangirwa bya korea kana bakaumizwa injou kana yarebo tukona Philip na rombere kora wa injou ibabati kwithwa bakirewa nonto sheria ile ora yuga mtora wa injou na bati korewa 5 million eka ukethira umiete incapacities no bati korewa 4 million kwena beche ile set Koke complaints committees itone ite witangwe bora kwagirite Mkuruki akiweta mukuru o Philip ora auragirwa injogu ntuita ikuraja aliuga wewe ngwa kathingatiria gutigira kinyamukuru jo akuona kioto gyake wa mwana bangi ebaingi baraba nyangiritwe into biao injogu bakare ya muchio Philip na Flora tigina na banana kuga teguo kuthithia so ngachoka kebore inge no ntunkwendo tigira tebora twarakecha kwaria antu betu baraba umbete kwithira bakethukangirwa irio injou bakiumizwa injou kede ya family ya Flora na Philip araombera wetu imwathani Philip akurewa mbechira batikurewa kupitia kwa familia yake na baraba umiete na irio bila bithukangite kwa hiyo na complaints committee ira nacho twahakikisha ni kuendelea witangwe kendare antu bakona thina bakethirwa baketethwa Kumegebe North Betankulas Chabare. Tugita na mbere ni ati akariba kumantere chiadhra kanindi bakamukira utungata botena mariki dispensary itobia ogima ntere ira muno bara baichiandikithetie ke mubango yuasha aitumiri ontubonga vana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki uranowe mukaririete wa kamiti ogima kanjone ya mangavana wete mukari wonthe na kioto gya kwethira haki ya mukiro tungata boki mabomwere gutena mari. Tushukuru wakaji wa Tharaka Nithi kwa sababu ya kujisajili kujiandikisha kwa SHA. Tangu hii mfumo ya SHA ianze, watu ambao wamejiandikisha kwa SHA ni watu 123,486. Na kulingana na idadi yetu ya wale watu ambaye kwa records wa kaji wa Tharaka Nithi 463,000, hiyo ni 27%. Katika Tharaka Nithi kuna uvumo watu kwamba waelewi hii SHA inafanya namna gani. Na nimetoa maagizo 3 leo. Agizo ya kwanza ni kwamba mtu yote ambaye amejiandikisha SHA katika hospitali zetu za dispensary ambaye inaitwa level
tu, na hospitali zetu za all center, isipokuwa kama unakuwa admitted. Kama umejiandikisha peke yake hata bila kulipa, hiyo unapata huduma ya bure, free of charge katika hizo dispensary. Kama umejiandikisha ni bure. Na ni vizuri niseme hapa, kama ujiandikisha SHA katika Tharaka Nithi County na ukienda pale kwa hospitali usitaki kuandikisha, tafadhali utahudumiwa, kwa sababu wewe ambao unataka kujulikana wewe ni nani. Kwa hivyo jiandikishe ndio upate huduma ya nini? Ya bure, dispensary na health center. Wale ambao walikuwa wamepotea katika level 5 level 4 yetu na level 5, hospitali ya Kibonga, hospitali ya Marimanti, hospitali ya Magutuni, hospitali ya Chuka, mimi nimesema kama umejiandikisha SHA na mbeleni ulikuwa unaenda hapo unaambiwa ulipe pesa nyingine, nimesema leo kama governor wa Tharaka Nithi, kama umejiandikisha SHA na ukalipa ile system imebuka ulipe, hakuna pesa nyingine utalipa katika hospitali ya Marimanti, hospitali ya Kibonga, hospitali ya Chuka na hospitali ya Magutuni. Utakuwa treated free of charge. Bora umefanya nini? Hata kama ulienda jana ukalipishwa ingine ukaambiwa ni extra, saa hii hakuna extra. Kama unapigwa picha, unafanyiwa dialysis, kitu yote unafanyiwa, bora umelipa ile pesa sisi tumekwambia ulipe, utapata treatment ya nini? Ya bure. Hiyo ni muhimu sana, ndio watu wasije kupotea wakisema wanalipishwa. Kitu inaitwa revenue katika Tharaka Nithi. Kama ni hospitali ama ni sokoni, hakuna pahali tunakubalia mtu kuchukua pesa taslimu. Hakuna mfanyikazi wa county na ruhusiwa kuchukua pesa taslimu. Unalipa system ile inaitwa cashless. Kama wewe mwananchi, inakupatia SMS yako ama unapewa receipt kwa sababu umelipa na system. Tugitambire ni ati MCO wa Ndiegamba Ng'ombe Jero Hingara na ameneretia nene seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ikira kuwa netete ambere no kiraga itakara kariba kaunti betete ambere na kurira nonto botumiri botho kubwa kigina kia mwingi bari wa kwa miaka kathomba. Seneta wa kaunti ataomba kwithire barutira ngwe kana batao no guni boitike kiawe. Kwina ngapi itha gure nene muno rira ngavana thurwa withiro senator urare ogo imuntu utweka compromise timu tatakiuria mbese cioma Nairobi cia ya county agakira ikariwa anantu bakirera bakiuga mbese no ikuriwa nakirite nuntu wena pengine na twekire compromise ndenda ku promise antu batharaka nithu kimwe aranga atwekira senator muntu ura gavana kathurwa ari mbese cia mwingi wa Tharaka Nithi county wanatiga kumwira senate wana makobi tukarwa nuntu tukiambere mbesa tichi yake tichi ngina mbesi cia antu Tharaka Nithi county irabeba nenkere ithirikari kenda barutira wira utiomba kunenkerwa mbesa uriyaga na ninde senate ndi kukijira mpigi na mbera antu tika mbesi tanenkana ko timu totendete mbia wanende ukenda mbia nenkerwa ni kunenkerwa nanga kira lakini ugire ntikira nuntu mwongwa Tharaka Nithi county atubabe na thina ibo baingi na timbe situiria antu bonderera njesu erira ugire timugate unkoturagia antu moyo no kale ugetagira antu rietwa kuri karibu yako karathimo no karathimo na umirere wana mjiaro ciaku na ngero mpaka tongoria babangi antu batia ukira rira muntu akunengerwa mbeca cia thirikari akarea akaka manyomba manene ugatwika na ruta akarita ya mutongu we county uri akanyomba cia ngoroba gutie cibitari gutie ndagwa gutie ruji ukethagira gura kiniende mantu maku mabwire gura ko ndege wa utura maicha marama mega muno ngari thinaira nene ko make sure ndi senator Tharaka Nithi county uroka thurwa governor make sure kurutira antu wira na ria kurutira wira tukethwa twino hapa kwa hapa senate na kila mahali tukethwa tukiangaisha na kotini tukathi kenda antu bathaikwa na antu ibatie ukira na thirikari nio muntu aiyaerwa na kwia na watwe na thaikwe nuntu tiga kubenderete atumanitwe athia kaiye deputy president na kuromba mono tugwatanira twelindazi Tharaka Nithi county na Meru county kenda twithwa twigintu kimwe lakini ankera lindazi nabo tutigwatanira riba kwiyambia no mukaba rutire antu wira kulingana na fazira mtu anengeretwe wona wale ambia utie kugwatanira wale ambia imikwayu nuntu tukiambere utiomba kuthio tukiambia cio ndeo leo kibanga gende tutikugweta tutakusema tutakucall out kenda urutira antu baraba kuthurira wira utakuleambia ciao nuntu mbeta tichiaku icia thirikari na cia kurutira antu wira. Kemambra ya Ntugizo Drama Festivals yaraya boithikirite skuruni ya Kaguma Primary nende mwarimu munene wa skuruni thirite
akioria aciari otiri bakwata mbaru yewa biana bo ninyilitie tumigia kwithira aciari bakiwata mbaru yewa biana na inyo batetheria obikuria. Gerekire mashindano manyimbo ma Ntugizon uri mwarimu munene wa cukuru ya Kagoma Primary Bona Protaze Muthungu na uritia aciari gutigiri bakwata mbaru biagwa bia ana bao. Tureaga nonto bwa drama festivals era kulingana na CBC competence based curriculum eko support sana vipaji kana talent chiana and toana tukua toe so much devoted mantonime ye kucheza kana mwana kurutagurira au mbete na ni gota mwalimu inkuona in terms of classwork and all other matters ikumba kusisha kithomo CBC netetheretiana muno na ndaromba sana achiari baiwe baina mandu makuwajibika gutetheria kuna cha talent yetu na twao na uguta kuina toku muchiari ya support sana kaingo mwana wake aomba kuthina njira yagerete nyuma ya kithomo. Bwana Muthungu agikira anene mutaratara wa imbia wa kithomo orankurukio kumenyekana ta CBC. Mwana wake thietera ino kithitera na pathways. Mwana ora aina talent ya kuina naye supported imuchiari na tabura thirikari ekwimiza ana bombe kuhusishwa ndene ya CBC curriculum. Anigota Mr. Muthungu ingo support in full force that ana iba support ya CBC na inkuona aswa CBC ina manufaa maingi ochinda 844 system anonto wetu miekuwa nkuwe munde tugezon tuinde to wajibiketi to twithaniteaga tukiomba kulaitha ana baraba okumba go shine manto ni maige me drama festivals manto magwini manto makorisite manto ma films ira chikar banenkera self employment Ikagitani waku Muthungu atariretie Toma zone to kazi sub county Toma sub county anabuba kazi county ba the region romba ku the region tukirekana next year in the same field akegwa romba ku the region tukirekana next year in the same field akegwa madugani make memaruku sana na talent mwana oju ekegwa ekiuma mere Tokiaraniria na mabarito na barankuru kiba kwebumeretie aga Kagoma Primary konania biao Primary konania biao. Leo huku shuleni mwetu kuko na drama festivals. Mimi nashiriki katika michezo ya kuigiza. Ni wa Kagoma. Sisi kama Kagoma tumewatayarishia cultural dance. Story fulani ya mwenda na tunaenda kama tungu, sisi hatukai hapa. Kiripotera Waru TV kumantere Tharaka Beto Paul Ogo Kabithe Kathashe mwanya muno kiwe Paul wa Kabithe na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja ogeta kura gitucokirete na ndeto nkuluki. Tired of distorted, unclear images on your TV? Pata Signal Bila Scratch. सिंपल रखते हैं ना यार मेरा सामान ले आ अपना ले जा अगर 1 घंटे में तेरा बाप मेरा बैग लेकर नहीं आया मैं एक बैग उसको भेजूंगा जिसमें तू होगा What is happening? Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru.
Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Gakwatogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twicokerani ati bori interira nchumo na irirumairwa ithina ya witithia mbere mitaratara ya mathomo nende ndwangi mwanya mwanya itichia kithirikari chumbite kwithira giukumira ibwa kenda otiera skuru ni kwithira igitana mbere rwangi yonturwa rokumenyera nyumo rwangi rwa lewa Wildlife Conservancy Farmers Helping Farmers na Nyalanja Horticulture farms wa dini ya kisima ichiukumirite kiotetheria skuru na ralewa yombite kwithira tetheria kiwaka ila sirio biarito abira bakethira bakiria maskuru ne nyotetheria arito na bisi muno arito barapa umetenja itewichiomba Bore tarietoreo guntu komo muno na kurumagiru yora magita ko magita nuntu bwambura kurega kugana na gutiga kariba kithina tumburi batwe na ndikira twina kyo twina thina ya bia kuria mingawita ni romire mpempe ni romire gutinduje ntumburi itena bia kuria na itena kintu kyonthe ya utumira ugeta myundene inyore orari mita ikewe uritoga itande bemwe ya mungu uliwa na lewa chemshia sisi moja, chemsha moja. Hawa ni watoto wetu wachanga. Tulichukua Ntumburi, tukachukua Leparu wa secondary, tukachukua Ntirimiti na Mujeene. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu Lewa Education kwa sasa tuna shule 27 za serikali ambazo tunafanya nayo kazi. Lewa baruka nkinya mutaratara wa imbi wa mathomo gutetheria cukuru gikundi gia Farmers Helping Farmers kira gitigagira ritoba kuona irio biega kiri cukuru mwanya mwanya alimu bacukuru ya primary ya Rugete ne wandini ya Kirwa na arikura metha yetu ya ndeto kinyete baki aribugite mubango uyu na orankinya bagitagira monda wa kurima intoku matangi maroya na nkinya ko bakira kitchen no kubaguna mono itoteza free feeding program ni Farmers Helping Farmers achore betu kuma Canada na itwa tugiritwe ugete ni itumba kwanda skuma na ni itumba kwanda skuma na spinach na carrots na no Farmers Helping Farmers baturetaira ibathinga taira bakona kamunda ko wikira ruji wa 2019 ana betu bali 196 ino ndo facility mbere twaja itwale turi Farmers Helping Farmers nitethetie na aru tukatu na population ya 425 runners bale school na bonde ibaleja vegetables ikiuma kiri this greenhouse na tukona netethie kuritinya na school na rira na baba bakura irio binde na school bethaira bagwiriritwe muno nontu itukuria bwega na ibariza bwega kuringana na uria tukwendeka kenda thiria cietu ciithire iri njega kwa Farmers Helping Farmers bethera batugwete mbaru muno na kinya batwita seminar bageta guturita na nkuruki mantu jegenie na urimi bubu bwao bwa greenhouse kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Weru TV nio kambitaga ki Mutegi Kathoshe mwanya muno kiwe gaki Mutegi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia Weru thaa mwanja kakwendera kaita kia na ntukuinjia yuyurita